Om Swastiastu. Ingi idadane para pamirsa sinareng sami sane wangyang titiang penyuluh bahasa Bali ring Wewidangan Kabupaten Jemberana saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali jagi ngaturang materi indik gending rare. Gending rare ngeranjing ring pahan sekarare ingi punika gendingan utai tembang saneng ranjing ring kesusastraan Bali kekaryanen katur ring alit-alit anggen ngrum-rum mangdenenten manyik sahe kangget mepelalianan megonjakan miwah mekedekan sarang timpal-timpalnya nih kewentenan gending rare kakawitin saking kewentenan cecimpadan utawi metebak-tebagan sane pinake pelalianan anak alit-alit ring Bali saking uni mangkin ake gending rare sane kesarengin antuk pelalianan sane kebaos dolanan. Gending rare medue ceciren sekade basarnya nih sadarana riantukan katuring alit-alit. Gending rare make mendaging pitekat-pitekat mangde alit-alit uni ring parilaksana sane becik miwah kaot. Gending rare puniki nenten kaiket antuk padalingse utawi ugar-ugar sane lianan. Gending rare wantah nganggen syair lagu sane sadera. Sekarare puniki kakepah antuk 3 sorok. Sane ka pertama gending rare dolanan. Inge punika gending sane kegendingan oleh alit-alit duk mepelalianan, mecande, meguyonan sarang timpal-timpalnya ne upami made cenik, jenggot uban, cakup-cakup balang, miwah sane lianan. Sane kaping kalih gending jejangeran. Inggih punika gending sane kegendingan oleh alit-alite duk mesekolah jajangeran sarang timpal-timpalnya ne saling sautin upami gending mejangeran. Sane kaping 3 gending sanya. Inggih punika gending sane kanggen ring upacara adat miwah agama duk nedonan sangyang sane kesolahan oleh anak alit sane durung menek keling upami sesolahan sangyang dedari sesolahan sangyang jaran miwah sane lianan. Inggih idadane sarang sami mungguing gending rare puniki patut sayan klimakang saking keluarga miwah ring sekolah pina kejalaran lestariang budaya Bali nih. Inggih idadane sanewangyang titiang asa punika titiang presiden latarang indik gending rare sane mangkin pacang katur contoh pelalianan mebiu-biuan pina ke contoh saking gending rare dolanan. Inggih durus tiar sayang. Pelalian puniki kewastane pelalian tradisional. Yening ring Kabupaten Jemberana, pelalian puniki kewastane pelalian mabiu-biuan. Wenten tata cara ritakala iraga pacang laksanayang pelalian tradisional mabiu-biuan. Minakadi, pelalian puniki kesarengin oleh rasa diri alit-alit utawi lintang, becik punika lanang utawi istri. Risa jroning iraga mepelalian tradisional mabiu-biuan puniki sumangdane membentuk lingkah mebaris melingkah dur sewang-sewangnya punika medue pingatnya punika kepingetin antuk anteng utawi senteng ring sewang-sewang angga sarira alit-alit sananyarengin pelalian tradisional punika. Pelalian puniki talet kedagingin antuk megending rare minakadi gending rare curik-curik. Pelalian puniki kesarengin oleh dasa diri alit-alit utawi lintang becik punika lanang utawi istri. Ri sedroning iraga pacang laksanayang pelalian tradisional puniki sumangdane alit-alit punika mebaris ngawentuk lingkahan dur sewang-sewangnya punika ke icenin utawi kepingetin antuk kedagingin senteng utawi anteng ring sewang-sewang angga sarira nyane punika. Dur sewang-sewang saking alit-alit puniki wenten sane kawastanin utawi mewasta panak biu lan inan biu.
Yening inan biu genahnya ring tengah-tengah lingkahan barisan puniki. Yening inan biu sampun presiden nebak sapesira wastan utawi kesengan panak biu sane pacang kerara punika. Inan biu punika magentos dados panak biu, tur panak biu punika magentos dados inan biu. Yening inan biu nenten presiden nebak kawentenan utawi pesengan panak biu punika, inan biu punika mangga dados inan biu. Tur pelalian ke lanturang malih. Ring tengah-tengah pelalian tradisional puniki talet kedagingin pelajaran nenek-nenek bahasa Bali. Sekadi aksara basa lan sastra Bali pinaka jalaran lestarian basa Bali Tulene. Nggih, sana mangkin ngiring biar sayang lalian tradisional mau biu-biuan. Ora dijadikan di pasre. Wah, gue berbanyak. Tiba-tiba main biu-biuan ya. Ya. Yang meliput di aji sata aji sadus cemara bakat rumah bagus enjo Pak Isusu. Nah, teman halang-halang buku-buku yang meliput di aji sata aji sadus cemara bakat anak bagus enjo yang meliput di aji sata aji sadus cemara bakat anak bagus enjo Silang sambut. Diikuti. Tiba jadi aja kerja mau tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa tuh? Nanti nggak jadi kamu kerja nak. Yang mau tebak-tebakan ada nawang benar dan gede. Ya nanti pergi siluman benar bobolan mencolek aja pamor. Yang gini siap timpa-timpa yang mau kerja. Yang sempur di nggak hanya di nah. Apa lagi yang mau gede? Jadi apa? Ada benar? betul Apa lagi yang main cacing? pancing Ada benar? Apa lagi yang udah bumi? Kok? Ada benar? Gangsing Ada kan petapang yang mana Lena? Dik aksara Bali. Aku dulu aksara Bali nih. boleh Ada benar? betul Artinya 18. Timpa-timpa yang jadi ketakona. Aku tukang ketakona kailangan sambatan yang kami awak cek itu. Aku tuh cek itu. Jangan
Empat. Nen dini nawa gending ketekan Bali. Ani nawa ujang gending barang-barang. Empat. Ujang itu bebanjang. Empat yang mengkep yang tidak. Menyetekan empat jakso. Yuk gede. Ya. Hijau langsung tuh di pinggir ya dong. Ini. Yuk gedang sabong. Yang! Yuk ayo. Yang! Yuk ma. Yang! Main konya lipat-lipat. Inggih, idadane para pamirsa Sinareng Sami wantah sapunika prasida untuk titiang ngaturang materi gending rare miwah contoh pelalianan mebiu-biuan saking penyuluh bahasa Bali Wewidangan Kabupaten Jemberana miwah kesarengin oleh alit-alit SD Negeri 1 Prancak miwah alit-alit SD Negeri 2 Prancak binaan saking penyuluh bahasa Bali Kabupaten Jemberana. Mogi prasida membuat ring semeton Sinareng Sami. Mana wite wenten atur titiang miwah tata titi parilaksanaan titiang sane nenten manut ring arse idedane titiang nunas gegerna pengampura puputan titiang antuk parama santi Om Santi 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 Om.